Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u antor news. Kublai phi baro kini gilongi khubor bamta kasni. Kasamla Elizabeth Vincent ubat scam nongba bat upenshgan kurba kila syakjit ban mikman ya kari India haki jingya kop ki ban long hakeleng kiri ya thu umentri rangba kajela konrat sangma ha kajingya kendu bat ya kren bat kilaingut kinong kingling ne Kayaker kajela ki banet mikmat ya kari India haki limpung ya kom ki bahe jongkari kapurthei international. Ka Elizabeth Vincent na ribhoy ka ka kanthay ka bamarway na kajila kabla syajit ban yakun ya ka ICF World Cup Prague ka banlong ha ujiliw arhajar arpsaw. Ginong job ha gani ka World Cup kinyo ban yakun ha ka Paris Summer Olympics 2024. Habayakren berkini kinong yele kai umentri rangba ulaong umentri rangba ubla pelut por berki ban ai kublai yakini gibla syajit. Kum umentri rangba jongpi ngadap da kajing sngau sarong ye pi baro kamtam halor kajingla ban nek kai bha tang ha kapor ka bakhindian. Umentri rangba ulapli ya ka rafting project ha kashnom tham ha unaitung arhajar arpulai. Kini kilaingut kinong kingling menta kila syak kentup ha ka kenhun jongkari India ban yishim benta ha ka international canoe slalom tournament kabanong hakari Russia ha unailur menta usnem. Ka Elizabeth Vincent arpli usnem karta kabalayo rung ha ka World Cup kalasdang yo jinghikai na ukoch ubadeiru ukpa jongka uyan Vincent hajan kashnong tham. Kalami khmat ye ka Meghalaya habun tli ki rinsan ye kom ki bakentup ye ka National Games Malabar River Festival bat ka Tawangchu Tides Festival ha Arunachal Pradesh. Ubat scam nong ba khat prasnem karta bat upenshgan kurba khat khandai snem karta kilawan shimbenta ha ka Khelo India Games arhajar arpuar. Ubat scam nong bang udai na kashnong tham bat ulayo jinghikai na uyan Vincent bat udai ubashitrai bela ubadan pat ye ka jingtrang ban kiu shaprang ha ka kamyele kai bat ban yakun ha ki limpung yakom. Upenshgan kurba ubana labirwa ulasdang ha ka karta kabarit bat uyan Vincent bat ulayo Korea katakma rupa ha ka Khelo India Games arhajar arpuar. Ulaletru ban mikmat ekajilla ha ka Malabar River Festival and Events ha Madhya Pradesh. Ukonrat sangma ulaya kren bat kini kinong yele kai ki coach bat kinong yalam na kajilla. Ha ka balaya donlang u Dr. Wilbur Manis President ka MCA uba Zorba Lalu dukot jong ka MCA bat u coach Yan Vincent. Kashnong tham riboy kala kalalom ka jaka kabala pelong ye kijing yakop ki baper ka bakentup ye ka Megha Gayak Fest ka jing yakop ha ka bakinong ye le kai na kalengkiri kilawan bani shim benta bat hagane ka jaka la pelong ndutli ki jing yakop hadu menta bat la pelong ru ye ka rafting bat IKCA selection trials ha ka khat pra bat khat khandai trik ujimang arhajar arposau. Morning. I couldn't come out. Slalom course, and she had already seen the. In order to be able to achieve that goal of not just participating in the Olympics but actually winning a medal. So this kind of a program and investment is already being done by us. 38 lakh people of the state are going to be looking up to you to qualify on that. So I know it's a great pressure, but if you can do it, it'll be the most amazing moment for us. And it'll be a huge motivation to all of these youngsters out here.